Kaypi kay chisipachapi rimarispa kanahunqapa kay chisay punllawupika mashi Patricio Inlago paywanqa ña shukta rimarikunata ña kuti katispa kagripanchik nachu ari imashinami kaypika shuk hambi yachaykunamanta kan chaykunamanta rimarispa katipanchishinaka mashi Patricio alishamushkaka pay alichiguta charipi. Buenas tardes, tukullaqa ñukanchik Radio Iloman antatawiyakunata ña minkachi waynishpa kankunapa wasikunapi ña chayamunchik nacho sinallata chishinishpa shamunchik nacho mashi Carmelita yupaychani nacho ñukanchita ña convidashkamanta kay programata shinashpa katinkapak kunanqa ña rimashpa katirinchik kay moxa terapia nishkata nacho kayka shuk tabaco ninchik tabaco hnallami kan kay moxa nishkaka kaytaka rurashkami shuk plantakunata hambi plantakunata chakichishpa tabacotashna rurashka kay plantakunaka artiamisa nishka chay plantakutami churashka nacho kayka kayka ña tabacota nacho fuegota nacho ninata ña hapichinchik chashnami chayta hapichinchik nacho kay tabaco de moxa nishkataka moxa entonces kayka ima unquykунapita churanchik ñukanchika churanchik kay moxibuxtion nishkataka kay ñukanchik aychapi nacho ña charinchik nacho kunuk y chiri. Entonces kay tabaco kaña na tabaco chukan sino artiamisa nishka fangakunata chakichishpa rurashkami kayka kan. Entonces artiamisa ka hambi kan nachu shuk yurago. Entonces kuno hambi kan. Entonces chaypi kaña chayta rupachishpa churanchik ñukanchik kay puntos de acupuntura nishkapi ñukanchik aychakupi tiyan nachu chay puntukuna. Entonces chay puntukunatami ñukanchik energía ninchik chaykuna purin nachu chayta purin. Entonces chaypika ishkay energía charinchik kaytaka charinchik kunuk y chiri. Entonces kaytaka churanchik ñukanchika kay moxibuxtion ninchik chay tabacukutaka kay ñukanchik unquykuna yapa chiri unquykunapi churanchik kaytaka wakinpi nacho wakinkunaka ninchik hala yapata chirin ninchik nacho yapata chirin. Entonces chaypika energía jin ninchik o yapa chiri kakpika entonces ñukanchika kunukta churanchik. Entonces kayka kay moxa terapia nishkaka rikurishkami kay ñukanchik China llaqtapi mama China llaqtapi paykunaka hace siglos kuna ña paykunaka ña kay moxa terapia taka shinashpa kawsankashka nacho. Entonces chaymi ñukanchika pasashpa katinchik ñukanchik kay moxa terapia kanmi kay ñukanchik chiri unquykunapi churakpik. Entonces kaykunata ña chirita anchuchishpa ña rin. Y kaypika ari kaypi rikujuni internetpi pues nacho shuk tabaco ashina hasta hilapi rupach nacho kut aycha ninanda rupanqa chayka masiga chaypika ñukanchika charinchik kay moxa terapia taka tabaco ninchik hatun tabaco na tabaco chay chupana chay kanakancho sino kayka hambinami kan. Entonces chaytami ñukanchika primero ka rikuna kanchik si kay moxa terapia ta shinayta ushanchichu o mana. Entonces si energía chiri kakpika churayta ushanchik pero si yapa kono kakpika na churana chukanchik porque yapa ñakutin kono chiringa nacho. Entonces kayka medicina china pika ñukanchika rikunchik chiri y kuno yang y jin ninchik nacho. Entonces kayka ña jin yapa jin kakpika ñakutin ña kunukta churan. Entonces kayka ishkay forma tiyan churankapaka directa y indirecta nishka. Entonces directa ka tabacuta hapichishpak ña ñukanchika na aychapi churana directo sino a 3 centímetros ñukanchika ñakutin churanchik puntos de acupunturapi churanchik ama takachishpa aychapi si yapa takachikpika rupan. Entonces chayka na churana chukan wakinkunaka uyashpa ñakutin hala tabacota churasha nishpaka na shinalla chukan sino kayka shuk profesionalmi rikuna kan si chaypika necesario chukan kay moxa terapia ta rurana o mana rurana porque
porque ya dijo ni nacho, si ya pa cono pica, ñacote ancha ya chisho, paciente conata. Entonces, chay importante que hay moxaterapia ta ranga paga directa ninchi chay pica a 3 centímetros ñuganchi churanchi, show movimiento ta shinanchi. Kimi chinchi chay manda ñacoten jok chinchi, ancho chinchi, kimi chinchi shina. Entonces, más o menos kaitaka solamente churanchi ñukanchika, más o menos unos 2 minutos o 1 minuto por puntos de acupuntura ninchi, con chinchi. Entonces, chay directo. Chay manda acá ñacoten indirecto ka ñacote kanmi, por ejemplo, cachigota churashpa nacho, cachigota churashpa o jengibre rayashkagota churashpa, chaypi ñacoten directo, chay moxa konata ñacoten ña hapichispa churarin. Entonces, chaymi diferente tratamiento kan nacho. Si jengibre ñacoten jengibre pichurapika, ñacoten chay sustancia de jengibre ñacoten kay ñukanchi aychama yaykojo. Entonces, recuna canchi jengibre van rangapa un ejemplo ta choren nacho. Jengibre ka chiricuna ta yukshimpaika. Entonces, chay ñacoten puntos de acupuntura washapi nacho, ojo nacho. Un ejemplo ta choren ojo pika ñacoten moxa ta choran de cono ta choranche y más jengibre. Entonces, directo ña puntos de acupuntura pulmón maña richo. Entonces, chay ñacoten chirita yukchin. Entonces, kai kunami y kai moxa terapia nishka shotirin. Entonces, tabaco guta encendishka ropa ninamikan. Entonces, llega con cuidado manejanchi. Pero chay manda ka ñacoten shokono tian, ñacoten pupu pichurangapa. Chaypi ka ñacoten shokonogo, entonces chaypi se chorarin y chay ka ñacoten ya 5 centímetros ña pupogupi ña konochin. Entonces, y más patañacoten pupupi churaren, porque ñocanchi ochilla kashpa, wawa kashpa kanacho pupupi mamawan conectarishka kan. Entonces, chaypika ashka angokuna tian. Ashka angokuna tian pika ñacoten, chaytami ña kunukchispa, ña imaninchika totalmente chay populado ña energía ta kacharin kunukta. Entonces, chayka ña paciente kona ya pachiriwan kashpa ña kunushpa ña alikan nacho. Entonces, escalofrío kuna noche show gripe nacho ninche escalofrío ta kopika no ña haikata choranchi muxa terapia ta kunukta. Entonces, chay ñukanchi rikokpika kay moxa terapia medicina andina wan rikokpika nacho ña rikoshkanchi nacho ñukanchi andina pika rikonchi chiri y kuno. Shinallata ñacoten medicina china pika yin y yang. Entonces, chay yinga chiri, yang kuno. Entonces, similar me canca y medicina andina, chay medicina china wanga. Pero ñukanchi diferencia rikoshkanchi ñacoten medicina andina pika nati ancho kishkashka kuna. Kishkashkuna natian, pero medicina tradicional china pica ashka yapa kishkashka tikan. Entonces chay pica especialidad tian ña medicina tradicional china pica kay acupuntura o moxibustión en chiñukanchika nacho. Entonces chay konata paslanahonchi nacho kay chiri konata charispaka, por ejemplo su artritis ninchik yapa chirin chay pica ñacoten ñukanchika ya choranchi ña puntos de acupuntura nacho ñukanchi choranchi ñacoten kay tuyo nanaykunapi, kongori nanaykunapi, chaki kuna nana hupichiria, entonces chay pichoran ya konochin. Entonces, energía yanda chorana honchi, kunukta chorana honchi. Ari masigo kona sinami nacho sinakari pandas para tabaco te churapangichima nacho na ni pol blanco ni malboro ama churapangichichima estaban garin kay pika shukhambi mi tabaco sina snaya rikurin nacho ari chaytaka may pita randi usharin kaytaka kaytaka ñukanchika apamunchi kay casa Corea nishka almacén tian nacho maypi por ejemplo ña profesionales de acupuntura ninchi chaypi chay rikushpaka chay kunapi casa Coreapi hatun ña auriculoterapia ninchi imankunata nacho rinrikunapi churanchi imankunata chaykunata ña parlashpakatishun shu programa kunapi chaymanta ñakotin chayllapita ñakotin ña agujas de acupuntura moxaterapia tabakunkuna paykunallata hatun. Entonces paykunami ña China llaktamanta apamun y chay ña hatun ña paykuna distribución da sinan chay todo chay ñukanchik medicina alternativa chay hambi taytakunata no médico kunama ña paykuna ña churan nacho ña hambichu. Ari imagina en puntos secretos manena huna chukhe pekachurashpakana hun
ashna washa palahawakunapi manachu richinaka kaykunapi wakinpiman nachu nina urmancha chaypi chinachurajupika nina urmanashnalla kangar Are chayta caña carbonia tukhupi caña cotiña ñukanchi caña recochpa renaganchi entonces urmachishpa ña cotin shu basugo tian metálico entonces chay metálico peme ña ñukanchi kashina waktanchi tabaco tashna entonces chay caña ña chaspinchi nacho chaypi caña chay yana ña rupashka caña urman pero na urmancho chay ni nashna hapirishka na urmancho solamente carbon guyame urman are sinisalla chay llame urman y chay shuk tabakushan shina tukuringa kamanchu rupachirin na chayka hatun kan más o menos 15 a 20 centímetros kan hatun chayka varias terapias pame shinana porque naño canchica choranchicho por ejemplo punto de acupuntar higu ninchi nacho kay makigopi tian shu higu intestino grueso 4 ninchi chaypi chorakpika solamente máximo medio minuto a 1 minuto ya me choranakan naya pata choranachukan entonces chaypika solamente chay tiempo ya metian na ya pata chorana y alita ushan ari entonces y alita ushan pero equilibrio taña ña con suficiente ña chay minutuan o máximo a minuto y medio y kaypika kutina china pay pura yurakuna katianga chayta rikunahushkanchi artiamisa ninchik Marco ta riqsinchi nacho are chaymi artiamisa nishka pero shuk China llaktapi ñakutin shuk plantame rikurin entonces diferente pero ñukanchika artiamisa taka riqsinchi chay Marco ta nishka entonces chayta chakichishpan todavía na experimentashkanchichu nimata nacho pero chayta chakishpa rikuna kanchi ima resultado takun pero natiancho todavía chay Marco manda shinashka chakichishpaga rikuna kanchi pero no sé más resultado con imata tukuyta ushan Marco ta chakichishpa kashkata rupachispa kimirishpa imatiakushpa kunushpaymanga wakinpiman yalita ushanchik chay Marco ka kuno kan rikunchi kuno pero ña chakichishpika depende nacho si ñukanchi chakichinchi chay Marco ta intipi entonces chaypi caña afanga kunapik vitamina D3 tapas absorbita ushanchi nacho podemos hacer eso chaypika churaita ushanchi experimentación pero nada con cuidado pero si churanata munashpakak ropachishpa nacho ropachisho pero chakichishka entonces ñakuno chinga pero chaymandaka siempre na ropakunawan nakanakan sino hay chapilla chayta ñakutin ña chay juego ta quimericho entonces chayta nijuni nacho chay artritis ninchi chay chiri manda unguikunataka entonces kuno yukchin entonces es importante rikuna kanchi pero chaytaka pero siempre rikuna kan taita médico kona nacho chay especialista kona imapi horas pita churana porque si na chay por ejemplo si yapa calentura kakpi churani manacho chay ashtawan kalos ashtawan calentura tenía churasho nacho claro masigo kunari sinami kaypika shuk laya hambi yachaykunami tiyan nacho riqsichi shinaka kay moxa terapia nishka manda mi rimashpa kanahunchi imata kan shinaka kaypika ashagu tabaco ninawan shnalla kunuchishpa hambinakunamanda ari shinapish kunuchinakunaka mana kanchu yankata maypipas nacho maypiñas kaytaka yachashpallami churana nin mayjan angugupi pacha ashtawan bachamuchun shinaka chaykunata churashpakata shinami riqsishpa kanahunchi nacho mashigukuna ari kaypika kutin kay nishunlla kaytaka tukuy hambi wasikunapichu yacharinga ruranga o mana kashpaka naturistakunapillachu kayka ruraringa imashinata kan chaytaka ruran chay médicos naturópatas nishkakuna shinanchi nacho chay terapia kunataka
Alipacha kanman nacho ñukanchik centro de salud kunapi o ministerio de salud kunapi charishpaka alipacha kanman pero chaykunaka na tiyan preparación académica chay especialidad kunapi sino solamente medicina alopática nacho chay tableta kunawan hambina jarabe kunawan hambina chay ya tiyan pero alipacha rikuimanchari por ejemplo chay medicina alternativa ta churashpaka Naya para hambi konata prescribishpa nacho, sino por ejemplo chirikapi konokta choranchi, yapa konokapi chirita choranchi, entonces chaya marikan, wakin bikaña saron ponche kunapi ña paslana fushkanchi ñokanchi aychapika farmacia matian, entonces chay farmacia tamare activanchi, chay terapia konata shinashpaka. Mashiukunari shinami ñakipika katishpa kanakuskanchis tawangari shinaka kay hambikunatapash wakinpika paciente chudenuka mañana kan o kikinguna kay hambi wasipi rikushpaka ña imata mutsurinyashpa ima hambikunallawanta shinaka hambi pankichi ña ñuka yuyarkani tal vez inyección de imanja churan masajita imanja shinanka pastillas kunan ña kuti kunan kushini ashanina wambash hambinakunatapish rikshinchinachu. Ñukanchika kay terapeuta ninchi médico me elección da kunakan ñukanchi meninchi hala villachinchi nachu kay terapia dame monangi o kay hambita me churanakanchi entonces chaype miña villachinchi primero ka moxa terapia dame shinagrinik ima patashinasho nachu primero explicanchi nachu ima beneficio tacharin entonces chay caña churanchi ñukanchika unos chay terapia depende nacho si un ejemplo ña artritis kakpi si ya pata ña artritis ña nanan nacho chiripi nanan nacho chirimana entonces si kongori que artritis kakpi kongori pi churanchi picha puntos pi churanchi chay manda kañakoten artritis pi kañakoten ña churanchi ñakoten riñumbi acá hay cañacote artritis kaimatakan shuk enfermedad crónica ninchi ña wata konata ña shamushka ungushka entonces chayka ña wakimbi kaña ufiashka na prenexona corticoides konata chay konata ufiashka entonces chaypika ña ñukanchika ña churanchi chay energía llanta ña kotin ña subingapa entonces chaypika como antiinflamatorio ña kotin ña rixirin kay moxaterapia. Entonces chay kono chikpika ñakote nanayo ñakote bajarin intensidad ka bajarin nachu chay moxata rurakpika. Ya. Ari masiukon shinaka shinami riksishpa katina hupanchi estawangarinki pachakunapi ña kay hambi yachaykunamanta nachu kunanga kay moxa terapia nishkamanta mi rimashpa kanahushkanchi estawangarin ima shinata kaykunaka ima pata hambikan ima shina ruranakunata shinaka ari licharikanchima ashata riksichishpa kutin imakunata allata astawan kay hambi wasi ukupika rurashpa kanahunchi puchu kay pachakunaman realishpa kanahungapa. Ña konan pasashkanchi nay kay moxa terapia manda. Na yapa largo chukan kay moxa terapia kanacho kay moxa terapia ka ñukanchika ruranchis moxa terapia su tratamiento a bases de tabacuan chay consultorio pika como tabaco ya también saquieren ashnashpa Ari shinam ashnan nacho entonces chay molestia a veces pero explicanchi nacho shinami ashnan anishpa chay manda caña cote ñukanchi centro médico pika ñacoche apiterapia ninchi próximamente ñacote ñapa mogrinchi veneno de abejata abejata entonces shugo punchami apiterapia ta shinagrinchi específicamente apiterapia ta. Entonces, por ejemplo, chay piña abejaban puntos de acupuntura piña cotenchura grinchi. Por ejemplo, kaitaka ña artritis, artrosis, inflamación muscular ninchi, chay betíligo ninchi, chay conapic, pero nada solución ka haikata cancho. Sino que hay terapia con largo tiempo ta shinana mika wakin konaka shogo 15 viajita nya rinchi nya
sanoyan yashpagaña sakirin. Entonces de katina kan kay terapia con agalipacha kan. Pues chay shuk terapia tashinagrinchi, entonces abejakunata ña apamogrinchi, ña shuk frasco gopi especialmente, entonces ña paciente kunata directo churangapa. Chay manda ka shuk terapia ka kanmi digitopuntura nishka. Digitopuntura ka kanmi kay ñukanchik dedoan presionana puntos de acupunturapi. Si ñukanchik na kay puntogupi presionapi umananay, kironanay, ñavi nanay, umananay nirkanacho, renanay, bajarín. Entonces chay puntos de hegunin ñukanchik punto ka. Ari kaypi kaygupi nacho kaygupi shu otojugo tian, uchilla otojugo. Entonces chaypi punto pica ña chaypika ña nanan nacho. Nanan. Entonces chaypika nanan pika ña chayka ña controlashpa sin nanaita vomitota pues controlan. Entonces ñukanchik chaymi ninchik poder de sanación da charinchik. Entonces chaymi wakinkuna solamente maquita hapishpa pero paykuna yachan maypita punto kuna. Entonces shu indicagrini nacho imbashnata kayta hapinchi kaytaka shina hapinchi. Shina y chaymanaga shina chaypi punto kay kaña kote shina are kayta makita shina cruzashpa kamba makiwa y chaymanaga kaypi chaypi nana chaypika charina kanchik más o menos unos 5 a 10 minutos umata yapata na wakimpi kanacho kolirachin nacho wasikunapi kolirachin wakimpi kanacho ña estrés wan kanchi nacho chayka relajan. Kay punto específicamente kay ñukanchik umakunata controlangapa, kiro nanaykunata controlangapa. De repente nacho gripiwan kashpa controlangapa. Entonces importantísimo kayta riaperina. Higonishka. Entonces kayka punto maestro kay ñukanchik umakunata anchuchingapa nanaykunata. Na llullanajonchik sino ali chay punto ta hapispaka nanay haykata rin. Ari, menos de 5 minutos ni rin nanay. Entonces chaymi chaytaka milagro ninchi wakinpika. Ari, milagro, pero na milagro chukan sino Yachanaka ñukanchik ñukanchik aychatami shuk angokuna rin. Canales energéticos nishka. Y kayko ñakotin kaypika ñakotin pulmón 11. Pulmón 11. Nacho kaypi ñakotin yapiri. Entonces ojukunawan kashpa. Si kaypi yapa ojuwan flimawan kashpa ñakotin pulmón 9 ninchi ñukanchik. Kaypi ñakotin yapiri. Entonces chaypika ari chaypi nanan chay punto kuna tropática nanan ojo kaymanta. Ari chay punto ko específicamente chaypi nanan. Pero na ali hapishka to punto pica nananancho. Pero punto pica nanan. Exacto pica nanan. Entonces pulmón 9. Entonces ojo kuna un yapa, ojo kuna un kashpa. Entonces kaypi ña chayka ñakote ojo ña expectoración da ña rojan ña anchuchin. Chaymi digitopuntura nishka ñukanchik dedo kunawan trabajana. Chaymanta ka ñakoten rojanche microsistema emocional ninchi. Kaykunapi ñakote punto kuna tiyan. Kaypi llapikpi ñakoten tristeza ninchi. Kaygopi llapikpi ñakoten ira ninchi. Kaygopi llapikpi ñakoten emocional ninchi. Kaygopi llapikpi ñakoten llaki wan kasas o miedo wan kay. Entonces kay sistema microsistema ninchi. Entonces chayta shinanchi. Chaymanta ka ñakoten makiwan ñakoten ñukanchillata ñakoten ñukanchik paciente kunata ñakoten yachachinchik. Shay shuk terapia ka tapping nishkata shinachinchik. Tapping aymata kan shuk masajita kuna kanchik puntos de acupuntura shina. Nacho kaykunapi ñakoten ña punto kuna rina. Entonces chayta shina. Y kaypi ñakoten shuk punto. Shinari. Wakimi ñakoten kaypi. Por mi culpa, nishkana, shinanajonchi. Entonces checa puntos de ring 17 kaypika, corazón. Entonces
paskangapa iras kunata llukchinkapa o emoción kunata llukchinkapa Chawpi exacto chawpi entonces chaymi tapin nishkami kay terapia kañakotenka nacho tapin chaymanta kañakoten shuk terapia kakanmi terapia neural kakanmi ñakoten kay ñakoten kay punto pinacho ñacho higo ninchi chino pika higo ninchi pero español pika intestino delgado 4 ninchi chaypi ñakoten shuk procaína ninchi anestésico ta churaren ashagullata entonces chay ñakoten energía corriente ta ñakoten conectar ñakoten ña circulachin chay ya haykata ñakoten ña nanay kota anchuchin chaymi terapia neural chaytaka shuk médico kunami pantay mandami paykunaka descubrir kay hambikunataka entonces paykunaka a la historia americana kay terapia neural pero importantísimo chaypika solamente kay terminaciones nerviosos ninchi chaypi churaren y chaymanta nanayka automáticamente ña cuerpo llata ña reactivarishpa energéticamente rin entonces chayta shinanchi chayka terapia neural entonces chaykuna por ejemplo umatanana hupi chaypi churanchi kaypi migraña kaypi churanchi kaypi asina redondo entonces chayka anchurin chaymi terapia neural chaymanta ñakoten charinchik mega dosis de vitamina C nishkata entonces vitamina C taka churanchik ñakoten suero gopi o sino ka intravenoso churanchik imapata kay taka churanchik kaytaka sistema inmunológico ninchik mapakunata ñukanchik aychakunamanta llukchina pero ñukanchik wasikunapi charinchik babacomi ashka vitamina C charin 450 miligramos de vitamina C charin entonces ñuka invitanini chari kaykunan babacota ufiashu licuashpa ufiana kanchik chaymanta ñakoten charinchik shuk terapia kakanmi kay hidroterapia nishka hidroterapia ka ñakoten por ejemplo gastritis shuk gastritis ka dos tipos tiyan nacho ninchi kunun manda y chirimanda si kuno kakpika entonces frotación yakuwan shinachinchi nacho entonces regulan gap chaymanta ka charinchik shuk terapia ka kanmi autohemoterapia imata kay autohemoterapia por ejemplo wakinkuna nacho alergia wanga kawsayta kawsan entonces chayka imata shinanchik ñukanchika yawarta llukchinchik ñukan pay pacientemanta pacha yawarta llukchishpa ñakoten ejemplo nacho kay maquimanta llukchirin 10 ml ta llukchirin chaymanta ñakoten llukilado changapi churarin entonces chaypika kayka nacho ña sarun punchakunapi ña parlanakujurkanchik nacho kay autohemoterapia ñukanchik yawarpika información tiyan entonces macrófago nishka shuk célula blanco kuna entonces ñukanchik aychapika solamente al 4% kan normalmente pero kay terapia tashinapika payka ña 22% soberin durante 7 días. Entonces, chaypi rikushkanchik alergia con anchorin, imagínate escuchanchik alergia, artritis con hambirin y cáncer con chay autoinmunoterapia shinanchik ayudanchik porque ñukanchik aychallata ñukanchik yawarpillata me defensa con tiyan. Ña chaymanta ñakoten shinanchik chay auriculoterapia nishkata. Imata auriculoterapia ñakoten rinripimi shuk wawa sirihu si ale rikopika rinripimi shuk wawaga sirihu entonces chaypika kaykumanka uma kaykumanka chakikuna entonces chaypimi shinallata ñakoten churanchik agujakunata o sinoka churanchik shuk imanguta uchilla imangu tiyan entonces chayta churanchik chaymi auriculoterapia nishka. Entonces kaypika por ejemplo shinallata chay punto kunapi si por ejemplo si ojuan kashpa kaña pulmón bichuranchi pulmón bichurakpika chaypi punto pika nanan chay imanda nanan entonces chaypika ñakoten ya pichon cada 6 horas ñakoten kachanchi chay imanda entonces más tiempo ta churakpika mejor kanga kay iman entonces shinami ñukanchi cuerpo pillata ñakoten ya hambiringapa charinchi
Chaymanta kañakotin ña. Ari mashigukuna shata yachaykuna astaka yachaykuna nacho shinami riksishpa katigrinchi pachakunami tukurishpa karkanchi nacho shinaka hasta wangarin mashi Patricio kay tukuy rimachi riksichikunata alichari kanchima wakinbi mangari practicata pashashata shinashpa nacho napash anika paschaskunata langanata ñapish langanchilla ñukanchillata kaykunata ashaguta rurari nam wakinbi garing yachanapish muchurinachu mashikuna shinamari kuna ashata kutin kay shushamuy hunkaypi paqtachishpa kanahush shinaka paginishpa yupachani mashi Carmelita ka ñukanchi programata convideshkamanta y ashka terapia kunami tiyan nachu wakinbika solamente ña shu programa kunapika ña rikuchishun nachu imashata auriculoterapia shinanchik y abijawan por ejemplo ña rikuchishun nachu imashata ñukanchik churanchik y chaykunata rikuchimanchari nachu pero ñukanchika solamente indicación chaymanta kankunaka maskana kanchik profesionalta rurachu kay veneno de abejakunatapash profesionalmente manejanakan na manejanachu kan wakinbika ñakotin wañuringa nachu veneno ta churashpa alérgico kuna kashpaka shuk veneno de abeja pikashka wañuyta ushan. Entonces yupachani tukuycha ñukanchik radio iloman uyak mashikunata kay kamancha kashkanchik ñukanchik centro médico hambi wasipimi kanchik ima consultakunata tiyakpipash shamuychilla ñukanchik ishkay idiomapi parlanchik yupachani mashigukuna ari shinami paqtalla katishpa kanahuparkanchik ñukanchik kawsay uyariwankunanga kay apunlla kutinpash tuparishpa kanahupashun yupaychanchik mashigukuna shami hunkaypi riksishpa kanahushun kay tapuykunataka imashpata umata kumurishpa kaypi o manyaman kayman chayman rikupipash uma muyun nishpapish tapujurka shamuipaka chayta hapishpa kallarishunchik nacho yupaychanchik mashigukuna shinaka kay kaman kanahurkanchik. Nya tiramu panci, bijaji pacawan kajari panci.